हाँ, पहले लाइसेंस चाहिए, ग्रुप बिजनेस का लाइसेंस चाहिए। Ada, benar. Coba makan sok. Aman. सुनिए यहाँ पुलिस अनुसार के लाइसेंस मांगे अब लाइसेंस Ka Executive Committee jong ka KHADC menta singining kong ka arpaw nyo tarik na wing arja arpaw lai. Hapo kajigalam uba tebor patha bot uba fantin lakadong. Haringkat ki officer bot pulit katanat enforcement. Kilahiar khanrai ki license bakan thup ya ka trading license. Bot kumjuru ya ka professional tax. Haka thain lat umkra. Lasdang kajing khanra license nadu fire brigade ter hadu lat umkra. Haka bakini ki arngut ki executive member ka council. Kila phak khangno ya ki dukan jong ki barjala. Kibam syamla penbiang ki license. Haka jingkhanra license lah sakhiru baki barjala kila sedang jalai bha menta ban syong di dukan haki lenti yat kejat klam nadon ya ka trading license. Do you have the license for the garage? So the employee is also trying to here. No, She used to sit here, but today she has gone to the next one. I had one shop here also, but it was longer my wife was not there. So I closed it out. So I'm just sitting.
Pwede mentasi ka arpunyo tarik benai bakat we ajar pulai. Nah kalian council ngila ya penbej ni kisi beladap ba adon kam banginya lej inspection. Ndai tang halai mukra, ndai tang malki, ndai tang majai, ndai ngin saya keleng-keleng jo kasor ke ba kadi ka kamram jo council ban inspection nama ba gim kuat bahkan long lingkar ka rukum ya penyahat te mentasi ni le kalai mukra ini ya tertel bat ngin hab ya cek mabun sin yo ki jing ujor babun ki dukan ki ya penyahat ki business jung ki klam ka trading license di panabar di wan ban le klam ka professional tax ka badai ban hab kadai ka rule hi bahab siu kadai ka rule hi bahab ya denti au ki le ka no profession tingkat ba ka jing yo jumut nak snong ru nak ba snong dan kam ban ya cek ikini berapa persen nak kinong di jing di hang ni alam krahi ki dei ki ba yat dak denti ki wadai marbun bangi cek hi ki don hi ki license ki jongki ki level license jongki besi bun pakim tipat ba ka professional tax ki apsiu te kani kalong ka jing ya denti jongi kalau menbit batai ki bawat ya professional tax ki ban siu bangi di khasiru abangi le ya ka no construction work contractor ne ki kam sarkar ne ngi asia ka professional tax te kam long mat pelaj ai ki we te ri tai rong kom ba wat ki labor license ru ngi check lang dasi nama ki wan ki nong train nai kitam tip ka kot kasla kam biang kot kasla ngi so dan kam check lang ka labor license tam tasi hajing bamdon em in charge jong ka trade bat ECM ba ki don ha station ni la ya wan sendan lang no dai em sapatau naka land department ba ginya pendap ya kena inspection bat nginum sange tang mentasi ngindang yai ban ya cek naka port itu ka dawar senang dan am kabor ban kendralak tering sekundak islam dan buat am senang ban atau sipai bor em habaya dei bakajing kra kampat don kata ka baong bengi aibor ke dobas nong lani lani aibor ke dobas nong lani aibor ke seng balang mungkin kra te ka department ke badi ben kra badi ka hok ke jokar ke HDC ka diapno tengah so badi ka authority ka district council hi bad ke jing kra lu kan dei district council